Izuzetna mi je čast da se u ime opštine Vračar ispred građana Vračara obratim ovim povodom, da kažem da je Zoran naš najpoznatiji Zaječarac koji je postao Vračarac, svakim slučajem zaslužio ovu ploču i ono što znam o njemu jeste da nije mnogo cenio ni one političare od pre 30 godina, ne mogu ga zamislim šta bi govorio o ovim danas, tako da ja ne bih da tu mnogo dužim, da kažem da ovaj mali gest Vračaraca je nešto što je Zoran sigurno zaslužio i na 25 godina od njegove smrti ovaj čin mislim da pristoji svim građanima Vračara i smatram da u to ime mogu da mirne duše kažem ispred svih hvala i slava Zoranu Radmiloviću.